Kurba? Da? Ićemo negdje. Gde? Na bol onaj. Šta na? Streetball. A ne, misliš na onaj... Da. Nogom i glavom. Attackball! Nego. Čekaj, to je ono sa... Glavom i nogom. A, na stolu ono, pa kao nogom i onda... I glavom. I glavom? Pa ne znam da ću ja to znati, a? Turnir u Novom Sadu ima u tome. Pa ne mogu vetar na glavu. I šta si misli da igramo ti i ja kao tim? Da, ja i ti. Naučit ćeš. Pa aj probamo šta. Ti ćeš da ih razbijaš tamo, ja nemam pojma to da ih. Ajde. Što da ne, a? Ajde. Ovo je klapa koja ne treba da bude klapa. Ovdje sa starim kurbom, stari kurba je još radio. Vamo na onom terenu su imali treninge. Na brdu su imali treninge. Kada smo silazili i trčili gore. Imali ste i dakle vas na terenu. Da, i ovdje na travi. I ovdje na travi. Dan, trbušnjaci, čučnjevi, sklekovi. I ovo? Preuzimamo odgovornosti. Jel preuzimaš? Hvala puno. To je dogovoreno. Radni dvojica preuzimamo. Šerife, ti si zamena. Ajmo, radni. Ajmo! Radni centar! Bravo. Ajmo. Ništa, aj vidimo se na turniru kao u subotu na fakultetima. Dobro. Aj. Dobro jutro, dobro jutro. Evo naših prijatelja iz radnog centra, naših suigrača i naših kompanjola. Prolazimo prvu rundu. Prolazimo prvu rundu sigurno, resi Ilija, sa igračem moj ćemo da ih... Slačionice su vam ovdje u hodniku broj 2 i 3. Kada se presvučete, teren vam je na ovu stranu. To je najbitnije, znači ne smiješ istim delom tela dva puta diraš loptu. Ako ste jednom prebacili glavom, ne možete sljedeći put glavom, nego mora bilo kojim drugim delom tela. Znači ako si prebacio glavom sljedeći put, ako opet prebaciš glavom, gubiš poen. Ajmo probamo tamo to. Jako sam uzbuđen. Da li ste spremni, poštovani gledalci? Kažem, jeste spremni, gledalci? Jači su. Jesu jači. Nije to ko na štrandu. Važno je učestvovati, šta je? Ali je lego kada! Evo ih. Ne, ovo. Sija. Ljudi! Divno je bilo igrati s tobom, Ilija. Ajde vidimo se. Ljudi, vidimo se. Ćao. A sad idemo malo da radimo intervjue po prostorima, malo da kurblamo naše staro kurblanje, a dosta više ovog kurblanja. Jedna rečenica od mog drugara koji ima 55 godina, rekao je, znači, kad budem imao 70 godina u invalidskim kolicima, želim samo jedan put još da odigram tenis glavom. Koliko mi to zapravo zaista volimo. Ovaj sport po meni ovdje ne može da zaživi zato što upravo samo zbog toga što ne može niko da nam obezbedi pip 100. Mislim, znaš ono pip. Da, kapiram.
Reci mi, koliko je bilo teško organizovati ovako jedan pionirski poduhvat u Novom Sadu? Lagano, tako? Lagano. Uz dobre partnere i dobru podršku bilo je stvarno lagano. Nama najbitnija stvar jeste ta tehničke prirode, a to su upravo ti stolovi. Tako da su nam tu pomogli organizatori iz Mađarske tekbol zajednice. Što se tiče same organizacije, imali smo veliku pomoć Opensa, omladinske predstavnice Evrope, Novi Sad, tako da oni su nam pomogli da skurblamo događaj. Tako da, eto, to je to. Ništa, ćemo unutra da ispratimo da je takmičenje. Ajde, da vidimo ko će zapravo da pobedi. Ajmo da vidimo ko će pobedi. Glavom se igra, ne igra se glavom ovako, nego se razmišlja, razumiješ? Šta ste mi tu stavili u glavu? Šta si mi tu stavili? Kaže, dajde, čujem kako peskaš. Dobroveče, poštovani gledalci. Za one koji se sada uključuju u program, samo da se zna da smo mi ovdje na ovaj tekbol turnir, challenge turnir u Novi Sad. To je prvi turnir koji se država u Srbiju. I da kažem da će ovdje, znači ovo je neka tekma za treće mjesto, dosadna, jako dosadna. Ali u sljedeću tekmu, znači naši, i ja garantujem da će da svoji prvo mjesto, znači razbit će ih sa 2:0. Ajmo sad da pitamo neki ljude vamo, da pitamo ovo nešto ovamo, čeka. Kako je? I don't understand. How it is? It's okay. Good. Kako vam se čini ovo takmičenje i ovo ludilo koje se dešava ovdje? Pa, izuzetno zanimljivo s obzirom da prvi put gledam uživo. Tako da nešto nesvakidašnje što se ne može vidjeti svaki dan. Hvala. Dobro veče. Smiješno je, jeli ja?
nema ni Đoleta, ni Kurble. Stvari, ti si Đoleta. Ti si Kurbla. I vidite, poput novog loga Kurble, mi se trudimo da napravimo sve uz pomoć štapa i kanapa, bukvalno. Igar. Dođi na ovaj teren, specijalni ovaj ping-pong teren, da ga tu lomite, da ga razbijate. Pa moramo malo da se Šampionski 100, momci, ja sam čuo u stvari da ste vi tek bol počeli da trenirate tako što se družite od detinjstva i da ste stvari ti trenirao fudbal od uvek, a ti stoni tenis. I da ste stvari tek bolom našli neki sport da možete zajedno da nekako trenirate, da budete ekipa, jel? Je to tačno? Pa nije. Dobro, kako ste stvari počeli da trenirate tek bol? Pa ništa, ceo život prvo smo igrali te kockice na Limanu 4, pa smo onda igrali malo i tenis. Posle nekog vremena smo počeli da idemo na štand i da igramo kao tim tenis glavom. Bili smo, da kažem, u zadnjih 6 puta smo pobedili. Da, i kako ste čuli za tek bol uopšte? Mi smo znali do dana svetskog prvenstva smo poznali par meseci za taj isti sport gde smo ga osvojili i gde smo prišli na to svetsko prvenstvo kao bukvalno outsider. Imate retku priliku, dragi gledalci, da posmatrate svetske šampione u nekom sportu. Naše Novosađane.